Üydün içinde kүйөөсү аялына, аяlı kүйөөсүнө кылган зулумдуктан болот. Мен күнөөлүү эмесмин да кыскасы. Же сыйкыр күнөөлүү, же жин күнөөлүү, же дагы бирөө күнөөлүү, мен эмес да кыскасы. Милиция кызматынын себебинен не болот? Адамдар Аллахтан коркпосо дагы, Алладан коркпогондор ошо милициядан корккону үчүн жолдо түз айдайт, бирөөдүн малына тийишпейт, бирөөдүн үйүнө кирбейт. Ошентсе да анча мынча кирип кетип атат, бирок эгер жок болгондо Алла сактасын. Кээ бир адамдар гыйбат жасайт, кээ бирөөлөр эмне дейт? Мен артынан сүйлөгөндү жаман көрөм. Мен беткеле айтамын. Ошо беткеле ар бир акыйкат. Адам баласына ахвал ар түрдүү болуп, бирдей турбайт эч качан. Аллах Таала мезгилди дагы түрдүү кылып берет. Кээде кыш, кээде жаз. Себеби инсанга бир түрдүү нерсе жакпайт эч качан. Ар дайыма өзгөрүлүп туруусу адам баласына ошол жагат. Дал ошондой эле инсандын жашоосунун ар бир учуру, тармагы, ден соолугу болсун, жасап жаткан жумушу болсун, түрдүү болуп турат. Ошолордун кээ бири адамга жагат, кээ бири жакпайт. Жаккан учурлар, ден соолук, жумушунун ийгиликтүү болуусу, үй бүлөлүк жашоосунун тынч, келишимдүү болуусу бул жакшылык. Мына ушул жакшылыктардын бардыгы түздөн түз Аллахтын мээрими менен болот. Адамдын өзүнүн акылдуулугунан, илимдүү билимдүүлүгүнөн, жетишкендүүлүгүнөн болбойт. Себеби эгер ошол ийгиликтер, жакшылыктар жана ден соолук адамдын өзүнөн болсо, анда дайыма ошондой болуш керек эле. Аллах Таала айык Кур'анда айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ома асабака мин хасанатин фаминаллах. Силерге кандайдыр бир жакшы жагдай, жакшы акыбал болсо, силерге жаккан акыбал болсо, анда ал түздөн түз Аллахтын берген. Ома асабака мин саййатин, ал эми кандайдыр бир жагдай, бир учур, бир акыбал силерге жакпаган болсо, анда фамин нафсик, бул адамдын өзүнүн эле жасаган ката кемчилдиктеринин кесепетинен болот. Аллах Таала адам баласына эчтеке кылбаса дагы бир сыноо берип, кыйнап койбойт эч качан. Эгер бизге жакпаган бир учур, бир ооруп калды, жумушу жүрүшпөй калды, үй бүлөдө ынтымак болбой калды, же бир кырсык сыноо болуп калды, эмне себептен болот? Адамдын өзүнүн себебинен болот. Аллах Таала адамга зулумдук кылбайт. Мен эчтеке кылбасам эле ушундай болду. Жок. Болгону биз билбейбиз да, эмне себептен болду. Мына ушул бизге жакпаган акыбалдар, себептердин эң көбү бул зулумдуктун себебинен болот. Качан бир адам башка бирөөгө, бир адамга же көптөгөн адамдарга зулумдук кылса, анын кесепети дүйнөдө ага жакпаган учурлар, сыноолор, ахиретте караңгычылык болот. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyama. Zulumduk кыямат күнү караңгычылыкка себеп болот. Зулумдук деген эмне дегени? Зулумдук дегени качан адам бирөөнүн акысын жесе, бирөөнү гыйбат кылса, жалаа жапса, кыжаалат кылса, анын себебинен башка бирөөлөрдүн жашоосуна ыңгайсыздык болуп калса, ушунун баары зулумдук болот. Мына ушул зулумдуктун кесепети дароо келет, кечикпей келет.
oşol zulüm kılıp jatkan adam, kimge zulüm kılınıp jatkan bolsa, oşol kapır bolsa dagı, musulman emeske zulümdük kılsa dagı oşonun kesepeti tiyet. Bunda emes, bul musulman emes go. Allah Taala Musa aleyhissalamdın kitabında Musa aleyhissalamga aytkan. Musa, men seni paygambar kılıp jönöttüm, jabırkagan adamdın önü maga jetpesin. Eger kimdir biri jabırkap kalıp, zulümdük çekip kalıp, maga kayırıla turgan bolsa, imansız bolsa dagı anın kayırılıusun kabul alamın degen. Bul jerde musulman kapır dep bölünmeydi. Adamga zulüm kılgan, akısın berbey koygon, je birödü eldin arasında şermende kılıp koysa, je Allah keçirsin savap koysa, anda oşol adam, jabırkagan adam, musulman bolbosa dagı, öz tilinde, öz dilinde, öz işeniminde kayırılıcı olsa, anda oşonun kesepeti öte tez keledi. Uşul dünyada ele keledi. Albatta kebir günölerden sırası, sınavısı ahirette bolot. Biroq zulümdükdükü uşul dünyada ele bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birle jolu acılık jasagan ömüründe. Oşol acılıkta özüne emes, biz sizlerge suragan. Ey Allah, ümmetimden günösün keçir. 5 saattan aşuun töön üstünde turup Arafat'ta dua kılgan. Allah Taala büt duasını kabul alıp, zalimdin dağı günösün keçir degen duanı kabul algan emes. Zulümdük kılgan adamdın dağı günösün keçken ey Allah. Sebebi zulümdük, bul adam bolasına öte oğur kelet. Allah Taala aytkan, men özümü silerge zulümdük kılууну aram kıldım, silerge zulümdük kılbaymın hiç kaçan. Siler dağı öz ara biri-biriňerge zulümdük kılbagıla, jamandyk kılbagıla degen. Emi zulümdüktün eň jamanı eň jakyndaryna zulümdük kılganda. Albatta beytanış, jat adamga, çoçun adamga dağı zulümdük kılgan bul zulümdük, jamandyk. Biroq jakynına kılgan bul eseler köböýetdi bunun kesepeti. Jakynına degeni kaçan dos özüm dosuna zulümdük kılsa. İşendi ele biroq kıyanat kılıp ketdi. Ubada berdi atkarbay koydu, işenip algan ele. Kança kıjalat bolat, renjiydi. Koşnasına zulümdük kılsa, işenip sizge tapşırıp ketdili. Biroq koşnası emne kıldı? Özü kıyanat kılıp koydu. Koşnaga zulümdük kılgan öte çeksiz günösü çoğdu. Kebir günöler misal uğurluk, bul haram. Biroq koşnasın üyünen urdagan, bul başka biröөнün üyünen urdagandan eseler köptü. Sebep sizge işenetdi. Tuğanına zulümdük kılgan, aldap koygan, karız alıp durup keçiktirgen dağı zulüm bolat. Ne üçün? Al adam jabırkap jatatdy. Sizge işengen. 1 ay 10 gün deseniz işengen, ha 1 ayda alıp gelet. 10 günde alıp gelet. Biroq alıp gelmediniz. Berbedi. Bul emne bolat? Bul zulümdük bolat. Sebebi arka adamın işenip algan, kança degen bir planlardy tüzüp algan, bari jok boldu. Je al biröge söz berip algan, o vadasında kalpıçı bolup kaldı. Oşoga kim sebepti? Alıp o vadasyny atkarbagan adam. Tuğanına zulümdük kılgan eň çoň. Emi uşulardın içinden dağı eň çoňu küyösü ayalına zulümdük kılgan. Bul zulümdükka jetken zulümdük jok. Sebebi ayalı küyösü üçün kançalagan kurmandıklar çaldı. Kançalagan nafsi, jürögü kalagan nerselerden keçti. Özü çoňoýgon üýünen, ata-enesinden, bir tuğanlarından, barынан keçip sizdin üýüňizge keldi. Emi oşoga zulümdük kılgan Allah'ın aslında öte oğur. Allah Taala
Kur'an'da erkekler degen süre düşürgen emes, ayaldar degen süre düşürgen. Ayaldardın hakkısın, hukugun bayandagan. Fa in ata'nakum, eger sizlerin ayaldarыңар sizlerge baş ise, bir nersini aytsanız makul deydi. Fala tabgu aleyhinne sabila, anda sizlerge ayaldarыңарга zulumduk kılıuga, alarga jamandık kılıuga, sögünüp sagınууga je sabap koygongo hakkıңар jok, jol jok. İnnallaha kana aliyan kabira. Eger kimdir biri ayalına zulumduk kılçı bolsa, bilip koysun. Hakikatta Allah Taala sizlerden ulurak, sizlerden biygirek. Allah sizlerge zulumuңардын sazasını bergende adam baş ayağın tabalbay kalar. En köp kesepet mına uşul üydün içinde kүйөөsü ayalına, ayalı kүйөөsüne kılgan zulumduktan bolot. Eger adam balası kalasa bolbosun kıyınçılık, sınoo bolbosun, anda zulumduk kılbaş gerek. Kebir nerselerde adat katarı jasaydı adam. Anday kılbasa başına çıkıp alat, korktu olup kalat dep kebir zulumduklar jasalat. Adat katarı jasalat. Anı da jada kalsa jamandık dep dağı körülbeydi. Oşonduktan her bir insan jasap jatkanın muamilesin közömöldöp eretteştirip alış gerek. Menin kılganım büröөгө zalagaсын тийгизип жаткан жокпу. Adam balası ушундай жашаш керек. Siz kayсыл жерге барсаңыз, sizdin kelgeningizden siz bargan jerdegi adamlar kuvanyp turчу bolso. Sebebi bilet. Siz kelseniz sözüңüz menen dagı, özüңüz dagı alardı bir renjitpeysiz, kapa kılbaysız, oroy muamele jasabaysız. Sizdin sözlörüңüz ötö jagымдуу, balday tattуу sözlörüңüz, muamelеңiz ötö ayar, ötö jakşı, ötö nazik. Oşonduktan musulman adam, özgöçe erkek kayсыл bir жыйынга, dostoruңуздун жыйынына, tuğandarga, özgöçe үйгө kelatkanыңızda oşol jerdegi adamlar sүйünüp kalçıday bolsa, demek bileli bu çınıgı erkek, çınıgı musulman, çınıgı paygambar sıfat insan. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge ming degen adamlar otursa dagı ar biri aytчу экен, kara meni eң jakşı köröt, sebebi maga karap süйлөp jatat. Biri dagı özünü ыңгайсыз sezbeyt eken. Ar biri. Ama Allah saktasın, eğer biz uşunday münözdögi adam bolsok, biz bargan jerde çöre özgörülüp boldu keldi dey turgan bolsa, үйгө келе turgan bolsak baldarыбыз tınçıp kalıp, үйdө çöre özgörülüp, elder saktanıp turçuday bolsa, anda biz bir karışkır, je dagı bir başka türdü bir januarga okşop kalgan kuluk münözün eesi bolabız. Adamdan adam korkmuş gerek. Oşuğa her bir insan özüne baykalbaydı. Kanday adam ekeninç, bir çetten karap, jasagan muamelelerden közömöldöp, tuğra aytıp jatamбы, tuğra emes aytıp jatamбы. Kebir adamlar öyle düşünday kılsam jakşı bolat, oң bolat. Karаңыз, adamdın niyeti tüz bolup, jasagan işi dagı tüz bolsa, oşonda ийгиликтүү bolat. Niyet tüz bolup turup, jasagan işi tuğra emes bolsa, al ийгиликтүү bolboyt al. Al niyeti jakşı elego bolboyt al. Bir kezde bir adam menen bir ayı dost bolgon eken. Ötö jakın dost bolup, bargo kebir adamlar januarlardı üýretip, özüne jakındatyp köndürüp alışat. Anın alada muhtaganda ayı aylanasında anı korkop, karap olturçu eken. Kündördün birinde uktap jatkanda dosu ayı karap tursa bir çımın kelip başına konup algan. Anın çımında aydasa, çımındı bilesler, bir kongon jerge kayra konup. Kayra kelip konut, açusu kelet, kayra aydayt. 3-4 jolo oşontkende kayra başına kelip kongonda jakşı niyette dosumdu korgoymun degen, çımınдар тийбесин degen niyette taşты alıp turup öldürüp koyat. Niyeti tüz. Birok tüz niyet menen tuğra emes iş kılıp koydu da.
Oşuğa kebirde biz oylayбыз. Balabız bolsun, je ayalыбыз bolsun, je dosubuz, je tuğan, je koşnabız bir tуура эмес иш жасап койсо, bir ката жасап койсо, ошону мен элдин арасында эле айтып, эскертип койсом, оңолот деген ойдо ошол жерде айтабыз. Бул кылганың туура эмес деп. Бирөөдү элдин арасында насаат айтуу, аны кордоп коюу болот. Себеби ар бир адамдын өзүнө ылайык ыззат обурою бар. Ниет түз болуп, жасаган ишибиз дагы түз болуш керек. Сөзүбүз дагы түз болуш керек. Кээ адамдар гыйбат жасайт. Кээ бирөөлөр менен мен артынан сүйлөгөндү жаман көрөм. Мен беткеле айтамын. Ошо беткеле ар бир акыйкат айтыла бербейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өмүрүндө 63 жыл жашаган болсо, 40 жашында пайгамбар болуп, 23 жылдык пайгамбарчылык доорунда bir жолу дагы бирөөгө сен эмнеге ушундай кылдың деп айткан жок экен. Жөнөкөй адамдарга эмес, кызматчысына Анас бин Малик радиаллаху анху жаш жигит эле балакатка жете элек кезинен пайгамбарыбыздын жанына келип кызматка кирди эле, 10 жыл кызмат кылды. 10 жылдан кийин 10 жылдык жашоосун айтып берип жатып айтты, bir жолу дагы пайгамбарыбыз мага айткан жок. Анас, сен эмнеге мындай кылып койдуң? Же эмнеге мындай кылбай койдуң деген жок. Жаш бала канча жолу ката кылып койгушу мүмкүн? Кызмат кылып жатып кечигип калышы мүмкүн, туура эмес жасап алышы, бирок bir жолу дагы айткан эмес. Эмнеге мындай кылдың деп. Адам өмүр бою мугалим же начальник болуп алса, кечиресиздер, эч кимге жакпайт. Мугалим сыфат, мугалим мектепте керек. Жашоодо мугалим болуп албаш керек. Мугалим деген эмне дегени? Адамдардын катасына эскерте эле берген да. Начальник дегени катачылыкка уруша эле берген. Кээ бир адамдар ойлойт, мен баарына акым бар. Мечитте да кыйкырат, базарда да кыйкырат. Адам баласы өзү түздөгөнгө акысы бар. Өзүн айтканга канча болсо өзүн айтсын. Сен начарсың, сен ушундай. Бирөөгө айтканда байкап айтыш керек. Баласы болсо дагы, аялы болсо дагы бир ушундай жол менен айтуу керек, кабыл алсын. Өтө жумшак, хикмат жолу менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир жолу көрдү, бирөө кыпкызыл өңдө кийим кийип алган экен. Анан карап туруп, дароо эле билдирди жактырбаганын. Бирок эчтеке деген жок. Эртеси күнү ал киши башка кийим кийип келди. Жанагы кызыл кийимиң кана деди. Айтты, өрттөп салдым деди. Мен эчтеке деген жок элем, аялдарга берсең болот эле аны деди. Өрттөп эмне кылат элең деди. Айткан жок. Бул туура эмес бул кылганың. Bir сахаба зекетти чогултуп ал кезде зекетти bir адам белгиленет эле, ошол барып жайлоодо элдердин малдарын зекетин чогултуп келет эле. Пайгамбарыбыздын атынан. Анан барып санап берет эле, канча кою бар, канча уyu, канча төөсү, анан канча бериш керек, кандайын бериш керек деп түшүндүрүп берет эле, алар берет. Анан келгенде элдер аябай сүйүнүп, пайгамбарыбыздын атынан келди. Мына бул зекет, анан мына козу бул сизге, өзүңүзгө белек деп. Бирөө козу берет эле, бирөө торпок берет эле, бирөө тайлак берет эле. Ошентип баарын чогултуп алып келгенде, алып келди дагы айтты, мына бул зекеттин жаныбарлары. Ал эми булар меники dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үн чыккан жок. Анан минбарга чыгып, бир баян айта турган, вааз насаат айта турган кези келгенде айтты, коомдук иш менен жүргөн учурда, мамлекеттин иши менен жүргөн учурда сизге бирөө белек берсе, ал сиздики болбойт. Себеби сиз өз үйүңүздө отурганда бирөө сизге алып келип белек бербейт го. Ал дагы коомдуку болот деп айтты. Сен ушундай кылдың деп айткан жок. Ал киши түшүндү дагы, эртеси күнү үйүнөн баарын алып келип туруп, бул элдики экен деп кошуп берди. Катааны ката бойдон калтырып койгон жок, бирок ошону туура эмес жол менен эскертип да койгон жок. Ошондуктан биз дагы ар бирибиз өзүбүздүн мамилебизди үй бүлөдө, кошуналар менен, достор менен, туугандар менен, жалпы эле эл менен ошол мамилебизди эмне кылыш керек? Көзөмөлдөп мен
Tuğra jasap jatanby je tuğra emespi? Bizde bir ememiz uşul hataçılygybız har bir adam özüne deyt men tuğra jasap jatam. Jindengeni mo bary tuğra emes jasap jatam. Üýde bolsa siler tuğra emes. Dostları menen bolsa men tuğramyn siler tuğra emes. Uşul oýda jürgendigimiz üçin kynalabys. Özgöçe kesipde adam özünün kesibini atkarıp jatkanda al dykançylyk kesibi bolsun. Sebebi her bir kesip el menen baylanıştı. Bir da adamın kesibi el menen baylanıştı. Bolbogon kesip jok. Je satasız, je satıp alasız, je bir hizmet körsetösüz. Kesiptin jamanı jok. Bul kesip jaman kesip jok. Kesiptüdün kesibin bilbegenderi oşol kesipti jaman kılıp körsetişi mümkün. Oşonduktan her bir adam özünün kesibinde zulümdük kılıp koyudan saktanıp gerek. Ayırması jok kanday kesip bolsun. Kesiplerden bardygy kerektүү, bardygy paydalуу, bardygy jakşı. Eger öz jolunda atkarılsa. Misalı aýdooçular, misalı ijara maşineler, taksi aýdagandar kançalyk kerektүү kesip bul. Eldin alysyn jakyndatkan. Kançalyk sonun kesip, maşinesi joktu, maşinesi menen doktorkanaga alyp barat, toyga alyp barat, janazaga alyp barat, kıskası kaýaka bolsa dagı alyp barat. Bul jok bolsa, maşinesi joktur, kantyp barat? Tünü avtobus joktur, kantyp barat? Bul eň kerektүү kesiplerden biri. Birok oşol kesipti jasagan adam niyetin tüz koyup men eldin kızmatındagy adamman. Oşul kesibimdi eldin kızmaty dep atkarıp anan özümdün dagı iş hakymdy alayın degen niyette kılsa eň sonun kesip bul. Haysırlı kesipti alsanız, misalı milisiya kesibi. Milisiya olbosa Allah saktasın biz üýlerimizi yerin astynda salşybys gerek elandaçı. Milisiya hizmatının sebebinen ne bolat adamlar Allah'tan korkbosa dagı Allah'dan korkbogondor oşo milisiyadan korkgonu üçin jolda tüz aýdayt, birödün malyna tiýişbeyt, birödün üýüne kirbeyt. Oşonça da ança-munça kirip ketýär, birok eger jok bolgonda Allah saktasın. Emi oşol kesipti dagı tuğra niyet menen biz eldin hizmatyndagy adamlarбыз, eldin tınçtygyn karagan adamlarбыз degen niyette jasasa kesibine soo bolat. Çegara hizmetkerleri. Allahu akbar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, çegarada hizmet kılgan, hizmet ötögen adam tünü menen tahajjud okugan adamın sıylygyny alat. Sebebi oşol adamın çegarada bar ekendigi sizdin üýde tınç uktaganyňyza sebepti. Degili kaysıl kesipti alıp görsök, gerektүү kesip alçı. Paydalуу kesip. Bolgonu oşol kesibimde men zulümdü kılbaşym gerek. Akısın birödün akısın jep albaşym gerek. Jeke kesip bolsun, gowumduk kesip bolsun. Sebebi bizge kelgen kırsyk, bale, sunoo, oru bardygy biröge zulümdük kılganyň aýynan kelet. Birödün akısyn berbey koydu, jep koydu. Birödü kapa kılıp koydu, renjitip koydu, jala jabıp koydu. Günölördün eň çoňdorundan biri jala. Sebebi jala japkandan adam günösü jok ele günölü bolup kalat. Günösü jok ele uyat şermende bolup kalat. Oşonduktan jalanın sazası kanday bilesizmi? Sazası kıyamet günü. Hazır karaňyz kança köp adam var. Uşul jerde biröwünü alıp çykyp günösün moýnuna koysa kança uyat bolat. Tanybagan adamlardyň astynda dele. Kıyamet günü jala japkan adamdy tozoktun çogunun üstüne oturguzup moýnuna aldyrat Allah Taala. Men uşul adamga uşunday dep jalgan jala japkanmyn moýnuma alamyn dep moýnuna alat. Çoktun üstünde oturup. Sebep jala japkan adam düýnede ömrü moýnuna albayt. Men jala japdym ele dep. Gıybat kılgan adam biröwde artyndan uşak kılıp. Gıybat degen ne degen? Biröw köp tamak jeyt. Siz anı ne dediňiz? Al jok kezde balança aýbay köp tamak jeyt. Uşunun aty gıybat. Bir adam jasaý turgan ele işlerdi. Jasap jürgen ele işti. Al jok kezde artyndan süýlegendi gıybat diýip. Al emi bir adam jasabagan işti. Al uşunday jasaýt degen jala bolot. Jala japkan gıybattan 10 есе çoňrak günödür. Sebebi gıybatty eesi ugup kalsam ne bolat? İçinde kapa bolat, birok çındykda. Köp uktaýt dese çındyk köp uktaýt. Köp jeyt dese çındyk köp jeyt. İçinde kapa bolat, birok
baribir moýnuna alat da. Tura oşonda birok hem aýtpaý ele goýsa bolat ele. Birok siz jasabagan işdi aýtsaçy. Siz jasabagan işdi aýtsam ne bolat? Jalaa bolat. Oşonduktan şunun sebebiden bizge emne eçdiki bolbogonday ele bilinет. Birok Allah Taala bunu şunday kılıp koýat. Günölördün kesepeti, düýnöge tiýçü kesepeti, zulumdukdygy düýnöde ele tiýet. Baştalat düýnöden. Jönden adam kıjalat bolat. Jakşı ele jürüşip ýatkan iş toktop galat. Anan adam oýloýt. Birok okutup goýdy. Syýkyr boldy. Syýkyrdan anday bolboýt da oganda. Hazır kiçinele biz akılыбыз jetpey kalgan nersenin bary je köz diýdi, je syýkyr boldy. Je kirine kirdi. Men günölü emesmin de kıskası. Je syýkyr günölü, je jin günölü, je dagy birөө günölü, men emes de kıskası. Jok, oşonun baryna men günölü. Syýkyr ala ançalyk güçlü nerse emes, Allah Taalanyň kalawsuz ele baryp biröwdün jolun jaba kalganday. Baryp biröwdün jumuşyny toktata kalganday, syýkyr anday nerse emes. Jin şaýtanda dagı ançalyk hukuk jok, biröwlerdi ajraşdyryp sala turgançalyk. Azgyrat. Birok ajratyp salçyday, biröwdi öldürüp salçyday, je biröwdün jumuşyny tosup salçyday güç, mümkinçilik alarda jok. Allahtyn aýtkany menen bolat bary. Hem oşondoýlar bolup jatsa, biröwdün jumuşy jürüşpej jatsa, üý içinde topulaň bolup jatsa, den solugy naçarlaşyp aýgalybay jürse, uşul zulumduktun kesepetinen bolat. Allah beret bulsun onu düýnede. Şo adamga emes, aýbanga dagı zulum kılbaşybız gerek. Bir jolu Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem bir atty kördü. Oy arıktap kalgan eken. Öteli arıktap kalgan eken. Bunun eýesi kim dedi. Balança siz kança işletseňiz, jerge işletesizbi, suw taşıysızby, özüňiz binesizbi, oşonçoluk bagyňyz dedi. Bu zulumduk bul dedi. Tili jok janwarlarga zulumduk kılgan bul jamaat. Biri eşeginin betine tamga basypdyr. Maldarga bir belgi koyup koýat da küýgüzüp, makul al. Kulagynyň içine teşip koysun, je bir jeriniň içine küýgüzüp koysun. Birok betine, eşekdin betine bir küýgüzüp tamga basgan eken. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem körüp şunçalyk kapa boldu da gaýtdy. Allah'nyň kargışı bolsun uşunu kılgan adamga. Tilsiz janwarga uşunçalyk zulumduk kılaba. Sebebi hazır kiçinele biz akılыбыз jetpey kalgan nersenin bary je köz diýdi, je syýkyr boldy. Je kirine kirdi. Men günölü emesmin de kıskası. Je syýkyr günölü, je jin günölü, je dagy birөө günölü, men emes de kıskası. Antip gıra bolat. Şonduktan eger biz kalasak jumuşlarybız toktobosun, igilikdүү bolsun, üý büleýibizde tynçlyk bolsun, anda günölerden saktanyp eň negizgisi biröwdün hakysyna kirүүден saktanaly. Biröwdün zat obruýuna, biröwdün jan malyna ziyan keltirgenden, til menen ziyan, söz menen ziyan, kol menen ziyan bary zulum. Uşul nerselerden saktanyw, anan kebir günölerde Allah keçirip de koyat. Kebir günölerde Allah Taala ahiretde koyat. Birok zulumdukda Allah keçirbeýt dagı, ahiretke de koyboýdy. Uşaktan başlaýt. Aýtdym go Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem 5 saat Arafat'ta ajylyk günlerinde turup dua kılganda Allah baryn kabul kılıp zalymdyň günösüni keçdegendi kabul kılgan emes. Sebebi bolboýt da birölerge zulum jasap barna zulum jasap turup ajylyk gorup gelse, al da keçirilip kalsa. Anda bolboýt anda. Allah Taala adiletli zat. Bolbosa jırgal bolboýby. Küçü barlar sawap tartyp alyp baryn anan bir ajylyk gorup gelip taptaz bolup jüre berbeýbi. Ýok anday bolboýt. Zulumdukda Allah Taala ajylyka barawy, Kabanyň içine kirip kaza bolawy Allah keçirbeýt. Sebep zulumduk bu zulumduk. Allah zulumduk kılbaýt. Şoga har biribiz özübüzdün muamelelerimizi közömeldep tuğanlar jasagan işlerimizi karaýly, kokusundan men üý büleme, koşnalaryma, dostlarıma, tuğandaryma, jalpy elge menin sözümden, muamelemden, degile özümden, jumuşumdan, kesibimden bir zulumduk bolup jatkan jokpu. Hakysyna kirip jatkan jokmun bu.
dep kösemölдөsök oşonda jakşı bolot. Allah Taala Ra'd süresinde aytkan, çagılgan degen süre var Kur'anda. Allah silerden ahwalyňardy özgörtbeyt, kaçanga çeyin siler özüňördi özüňör özgörtmeýin, oňdamoýun. Bizge uşul oý kelbeytdi. Baryny oňdogyň hareketinde sürebiz. Bu tura emes, bu oňdoluş gerek. Bu tura emes. Birok men tura emesmin degen oý bul jok. Men eň sonun, eň akyldy, eň jakşy menmin. Oşoga ata-babalar bizge nasihat katary, akyl katary aýtyp ketken altynday sözleri bar. Bary jakşy, men jaman. Bary buğday, men saman. Uşunday deviz menen yaşaşybız gerek. Hazır men okugan, bilimli, düşünüktü, tajribaly bilbeyt bular. Bilbeyt. Üý bilesi bolsun, dostları bolsun, kim bolsun bilbeyt. Oşonduktan tugandar Allah Taala bizge zulümdü kılbayt, biz dagı zulümdü kılbaýly. Allah Taala biz kança günöý jasasak dagı күндө күн çıgaryp berip, rızkybızdy berip jatat Allah Taala. Eger zulümdük emes, adiletdүүлүгүnü alganda, anda biz günöbüzdün kesepetinden bir gün dagı jaşaý albayt elek. Adiletdүүлүgүnü alganda. Köz saktap atdykmy közübüz çykyp alsın. Kalp dilimizi kesip alsın. Tura emes bastykmy butubuzdy bastyrбай koýsa, biz bir günde jaşaý albaýbys. Allah Taala bizge adiletdүүлүgүn da jürgüzbej atat. Emnesini jürgüzüp jatat? Meýerimdүүлүgүn jürgüzüp jatat. Biz bolsa jok degende adiletdүү bolaly, zulümdük kılbaý. Meýerimdүү bola albaýbys. Biz öz baldarybızga da meýerimdүү bola albaýbys, uruş berebis. Birok bolgonu adiletdүүлükden ötüp ketmeyli. Zulümdükke ötüp ketmeyli. Allah görüp durat tugandar. Kimdir biröw zulümdük jasaý berse, birok aga eçdeke bolbosa ötö korkuş gerek. Sebebi bunun sazası bir kelet, boldu kelet. Ötö korkunçlu kelet. Allah Kur'anda aytkan, eger kimdir biröw günö jasasa, birok aga eçdeke bolbosa, anda anın sazası kokus bolot. Kokusundan bolot. Anan özü taň kalat, emnege munday boldu? Ahaznahum baghtatan, kokusundan sınoo beremin fe izahum mublisun, anda aladam tüşüm böyle kalat. Nege uşunday boldu? Namaz okugan okubagan al bizdin özübüzdün maselebis. Özübüzge tiyešeli. Birok zulümdük kılgandygybız bul başkalarga da tiyešeli. Kançalyk jakyn bolsa oşol adam, oşonçoluk zulümdün günösü darajasy çoňoýot. Eň çoň zulüm bul hayalyna kılgan zulüm. Bul üý bilesine kılgan zulüm. Koşnalarına, dostlarına, tuğandarına kılgan zulüm. Kimdir biröw zulümdük jasaý berse, birok aga eçdeke bolbosa ötö korkuş gerek. Sebebi bunun sazası bir kelet, boldu kelet. Allah barybızga aytkan ukkanybızga amal jasaga mümkinçilik bersin tugandar. Allah Taala barybızdy adiletdүү jana meýerimdүү, mamilelүү insanlardan kılsın.